Na Seeka wali yabuuzizaaku Yakoba nti like wabanga yeerira ndovu yeerira nkofu je nti kikirizibwa mu Siraamu wamukoba like nti enkofu eyo weba kuleetako obuzibu kyo kisobola okwikirizibwa then weba tekuleeta ku buzibu teri haramu gy'oli but wali abantu abalina i'tiqaadi nti wenkola ekintu fulani nfuna obuzibu fulani oba kiringa omuntu wafuluma mu nnumba ye yakita mu mutwe gwe yakoba for example nze wendagaana omukazi business dange ditambula waba tiimu kazi then business tiditambula ekyo tusookeereku oyaba okujja mu shiriki oba okujja kugwa mu shiriki emikisa Allah nagireeta mukazi taleeta mukisa oba emise yendi kujja kufuna oyo shiriki embo bombitawo kali wayagana muntu mwine mboyo wa bisirani wowe ogwire mushiriki eyo shiriki yene anti abantu abasinga abeerira ebyo ebintu akyerira yakita mu mutwe yabayo ng'alina itiqaadi then wajo kirya kimuleeta ku obuzibu lwakuba alina itiqaadi kati otidi bwenja kwinonola otidi bwenja kwinonola nkoye nti bwabanga akikozesa nga kimuleetera obuzibu akireke kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tukiza kukuleetera ku buzibu wala tulqu bi aydikum ila tahluka mutesulanga mukuzikirira bwekiba kikuleetera obuzibu kola kireke ayo tolowooza nti buli nze nerira mbuzi era tigirya ayo bwenjirya nzira kyenkola nti kanjireke kubanga abe wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.